shampiyona y'icyiciro cya mupira w'amaguru mu Bwongereza English Premier League yari yakomeje ku gicamunsi cy'uyu wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira 2024. Manchester United mu rugo Old Trafford yari yakiriye Brentford FC. Umukino w'umunsi wa 8 English Premier League, umukino wari ukomeye cyane ku mpande zombi ndetse wari utegerejwe na benshi kugira ngo barebe ese ninde wegukana amanota 3 y'uyu munsi wa 8 hagati ya Manchester United na Brentford. Umukino utangira amakipe yombi agaragaza imbaraga zikomeye, ndetse Brentford igice cya mbere yari yakihariye dore ko yanabonyemo igitego kimwe bagiye kuruhuka. Brentford yatsinze Manchester United igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyabonetse ku munota wa 45 gitsinzwe na Ethan Pinnock ubwo yateraga umutwe mu izamu rya Manchester United. Umupira uruhukira mu ncundura. Brentford ibibonye igitego cya mbere ku munota wa 45 gusa. Erik ten Hag ntiyishimiye uburyo iki gitego kibonetsemo, ndetse yahise yerekwa ikarita y'umuhondo ku munota wa 46 mbere yuko igice cya mbere kirangira. Erik ten Hag ntiyumvikanye n'umusifuzi uburyo bw'iki gitego cya Brentford gitsinzwemo. Igice cya mbere kirangira Brentford itsinze Manchester United igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri Manchester United yagarukanye imbaraga zidasanzwe ndetse icurika ikibuga, nubwo Brentford nayo yacishagamo igasatira. Gusa ku munota wa kabiri w'igice cya kabiri bavuye kuruhuka, Alexander Garnacho ese ahabwa umupira na Marcus Rashford. Garnacho ahita atsindira Manchester United igitego cyo kwishyura. Umukino usa nkaho utangiye, maze amakipe yombi arasatirana akarahava. Brentford yanyuzagamo ikagera imbere y'izamu na Manchester United ikanyuzamo ikagera imbere y'izamu rya Brentford, kugeza ubwo bageze ku munota wa 62. Rasmus Højlund yatsindaga igitego cya kabiri cya Manchester United ku mupira yahawe na Bruno Fernandes. Brentford ishaka kwishyura ariko biranga kuko Manchester United yayirushaga hagati mu kibuga, ndetse Manchester United yari yakomeje urukuta rw'inyuma. Umukino urangira Manchester United itsinze Brentford ibitego 2-1. Mu mikino 8 Manchester United kabimaje gutsinda inshuro 3, ikanganya inshuro 2, igatakaza imikino 3. Kugeza ubu ikaba iri ku mwanya wa 11 n'amanota 11. Ni mu gihe ku rundi ruhande Brentford mu mikino 8 imaje gutsinda imikino 3, ikanganya 1, igatsindwa imikino 4, ikaba iri ku mwanya wa 13 n'amanota 10. Umukino ukurikira Manchester United izakira West Ham United Old Trafford, ni mu gihe Brentford izaba yakiriye Ipswich Town.